بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد الله سبحانه وتعالى ماتيريغم با ريوتيغم با اسم فرطة وشرع سلسلة قالون من كوريغ باني الله سبحانه وتعالى اسم فرطة ومعنى دينه غتمه مهم كما به غتم واحد كاف أدي اسم فرطة معنى كرمغا الله سبحانه وتعالى اسم فرطة قالون من معنى كرمغا ينقولن جهنة بين همتك أوسوت واقس ألقون من كوري فيلا ألقواني بيان كف أدي ميري ألقون من مفرتمان سلسلة قواعد كاني الله سبحانه وتعالى يسون فرتا وترين الأول من اسم فلا بيوت الأول عربه غاي إما يسجن بافر أي فرتما مي عدد نسبة قريبة وقبلاج الأول كيت القرآن الله سبحانه وتعالى إكلام ذات فلا مي اسم فلو دبا سيف قربافر بيان قرافر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحديث كتمنا الأول أي الله سبحانه وتعالى كذات فرعون من اسم فل إثبات قرار أي فشو من نتي إسसे වඩගත් මුගවාක් يا ويديكم بيان قرآن فارن اسم فلتي والآخر رجمانه كي نيو من نتي فسه वडगत फेशुमाई निमुमकी मखलूकों के सिफे नेतुमु के तरह वजूद अन एच्चे के सिफे गई फेशुमाई निमु एच्चे ने ज़माने ने दोस्त के आसवान अल्लाह सुब्हान व तआला फेशुमे बा फराते नो कलांगे कुरीग कलांगे कुरीग अज कलांगे कुरीग बस एच्चे नुआन कलांगे फेशुमेन नुआ बाइबे फुलो ही फुलो कुराफाने अल्लाह सुब्हान व तआला के पूरी ज़मानों को तुम ओयदाने एन नो एक कलांगे एक कुरीग बस अदि कुरीगा एब्बस फराते बस नुआ फेशुमे नुअती इससे वडगिंबा अदि न्यूमन नदी फस्से वडगिंबा अस्सलाम أي الله سبحانه وتعالى كيت نبي صلى الله عليه وسلم مي اسم فلو شرع قرب بافه حديث بس فلك يا وديكم إترو اسمه تاكس بيان قرآن فلقون من اسم فلو ده فهو تفسير الدار بتاعه نبي صلى الله عليه وسلم تفسير قطن بيان قرآن أنت الأول فليس قبلك شيء يبهلاوي إس فشو النت إس وديكم بفرات يبهلاوي كوريغا إبس إتشيك نوي بيلاها كوريه كلام ذات فلو كوريه أدي كوريه كبس تجيب نوي كلام جاي كشمن نوارس كلام وأنت الآخر فليس بعدك شيء بيلاهوي نيوم النتي فس وديك بفراته إلهه نيوم النوي وليس بعدك شيء بيلاهه بفهوغا إبس تجنوي فشوما نيمون أي مخلوق ولا نكمل فشما نيوم أي خالق ولا كمنوي ما أقول من ترى ورجين فارا خلق وديكم واقع مقبو نكرا ميهم خالقا مخلوقا أولوان مخلوقون के सिफत खालिक दे इंसान एमे बोड़ एंगे एमे मातिवरी एमे बोड़ हकीकत है कि खालिका मखलूकों की तफात हेद्दे फराता हेद्दे उन तगदी की तफात
heddei farangai huriha masifulata ke libodigen wa materi fara den huriha takechki makhluqun naki Allah subhanahu wa ta'ala fadin furiha mefawa farata kenno komme farata kiwis uni farata emima makhluqun amille khaliqun ta ilaha misalu jagenwan adi e makhluqun ge terega hinga feshuma niumai marumai keimboimai bandahaumai minum mes e makhluqun ge terega hinga qanun taka qawawita ei wagutukum gawe zaman kam gawe min evdes qanunen ilahu ge macca khaliq macca ilzam ko genwa ei khaliqa makhluq tafat enge kam gawana em bima agon men terega bay fahara mi fikru gahul warin jahiliyatu gahul warin suwalu fadda allah e huriha takechge khaliq anta ilahu kam ga wejjiya allah ufeddevi kum faratukum farate Allah ufeddevi e suwala ki aslu hagigatu ka rangola suwalenno ei ilaha ka nuwane e ilaha ki ufeddei farate kamuga wanama ufeddei farate ilaha ka nuwan Allah subhanahu wa ta'ala khaliq ko wanama e ilaha ufeddevi him farata kamuga wanama e nuwan ilaha hama hisab ferigen algon men e ufeddei farat taki miveni farat ki algon men bona kam gona manekka aneswal annan e farat ufeddei kom farat denga miveni farat kunne bonar anekka aneswal e farat ufeddei kom farat mengos algon mengos jeheni konta jeheni algon men gabul kora hagigate ei ufedifawa kommeche ufeddi farat wan jeheneka adi takiti ufeddewma feshumen adi niumen noa farate wanjenek eye suwalu ko sutte hisab kitu qur'an ko Allah subhanahu wa ta'ala buddhi ge waram materi misalu ta bayan korafe ekalange khaliq wante farakama ekalange produ wante kam bayan koro matak Allah subhanahu wa ta'ala wahi korafan am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ebame hunnaki evves kamakanula hama urefa ufedigen eccin heye amhumul khaliqun nuwata emihun ufeddi emihun amillen heye agun megus ni filaw ni miskitwa kiyaden begin ishinde dirasa ko balalam visnalin Allah subhanahu wa ta'ala wadigen wa kamuge kalak wadigen wa kamuge buddhi ge kitaka be gothum wagadak ennamas hagigatu ga algoda visnu echeki faalokom bodogo fennangonna hekitaka maagire dalilutaki algonma dakka kanojen wara aadaage saada waake midakkani ufedifawa komme echen ufeddi farate ban jehelekam evves echchekam echchek amre nafsu nufeddenek hama horefa echchek ufediyen nugannanek e mi kiye ma bodu muqaddima taaka ma bodu falsafa eka ma bodu wahagetake assu dakanje waakenu ei wara aadaage saada vishnuwako agumnege ei kalaku wadigen waakam ufaddei farate gabul nukurakam gwanama oti de ihtimal e algo memme gabul kura hagigete kaunake ufedifawa echik insanunnaki insanunne zabane dunye tarikh dekifawa makhluqek duniyege mewa huriya takecheki wes ufedifawa echekam ei kalaku wadigen waakam gabul kura mehunna nukura men emme ittifaq masale kaunake ufedifawa echik kaunu ufeddi farata kam bemme sualu pat emmima ufedifawa echeka emme ebbas wanya eggotaki qur'an ge bunade ihtimalaki eggotaki hama horefa kulliyeka ufedigatu aneggotaki kommeches echen amillen echen ufeddi insana hedi insana amille sheburat janawarchi esorben amillere esorben ufeddi kommeches horiya makhluqatan echen amillen echen ufeddi nuniyam hama horefa kulliyeka ufedigatiye mem bonan jeni evves echen eti amille nufedde ka algomen gabul kuranya
evve secchen hama horefa ufedigati nunkama qabul kurnya den algon men kurmatiga onnane hama ekene aqeedayaki ufeddei farataka khaliq wanta farataka algon me imamu enu aqeeda nona nesta muslimu kurmache badi insanu kurmatiges emi wara saada wara faseha qabul kuran ma bodu undagu daken hori waake non algon men kurmati fenna me waakte Nabiya sallallahu alaihi wasallam ariha mihun as Allah subhanahu wa ta'ala begudun sual kuri Nabiya sallallahu alaihi wasallam wani sualu ku jawab bamuna debaf bayakas dannawani qalu jidnaka nas'alu an hadha al-amr mikamuge feshuma begudun Allah subhanahu wa ta'ala ikawanta kama ilahuge alukama ekale pan goalam pette mi kantam mi kaunuga feshuma I kaunuga rabba begote bamen sual kuri ikama begotun aharmen sual kuram vegene aharum miyai hadis kore qala kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu Allah odigem wiye feshumen negotuga isse odigem wiye wa lam yakun shay'un ghayruhu ekalange fiyawa hama ekecche vesnuwe Allah odigem wiye ekalange fiyawa hama ekecche vesnuwe ekalange ekuga ekalange fiyawa hama evveseche nuwe وكان عرشه على الماء ادي اله عرشي فينوك متيغا وي وكتب في الذكر كل شيء ادي لوح المحفوظ ذكر مرادك لوح المحفوظ هرها تكچل ليوبي وخلق السماوات والارض ادي ارتكا بين خلاق خلق قربي اي نبي صلى الله عليه وسلم سوال جواب دبا فيهم سوال كريمس الله وديم وي خلاق ياكو ابس فرات nuwe kalaage kuriga evsechi nuwe adi kuri evs nuwe efoga qalbata mufeddeyge nabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan kura kuri qur'an ge isse bayan kore misaluga efo Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura fani am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun nuwate babihum he udtaka be mufeddewi udtaka be mufedde nuwate emihun emihun amillen emihun mufeddi nuwate amillen mufedigati nuni udtaka be mufeddi emihun eye besjeg da awan nukurati bonne udtaka be heddi mufeddi lobadi zetira kunna waqt mihar be zamanuga mihun midakka waake ki hama horfa mufedigatun kamuga wa nama emihun is gabul kora hagigeten eboe ei ufeduma saubotake medwari wanakaw ei gehekkam ei hagate ekkam gaves ei bar ekkam gaves kommeves kala barem mi kaunuge terega ufedigen barek harakatere mun gosken kam ei ecche gowunkam gaves ecche buragandium kam gaves echen eburigatum kam gaves mi echen eburi ganna eti otumuge kuriga e eburi gatuma beenuma hagate maaddaye mi kaunuga wanjene algon men nimihum midakkani mi ufedunu etiga waaka ege kuriga ufedu mattaka ebuna hagate maaddaayge waaka dakkanja algon men e maadda ufedde kom farata kunto suwalu kureja emihum jawaba kiwes hakateka maaddaayaka ufeddi farate waaka nuje eka feshumen duwane hakateka e maaddaayaka e poweraka feshumen duwane ei feshmen waachenu ei wujuduga waachege ma korin sorves eka feshmen nuane ehma e baru kaunuge terega harakat teremun gos ege hunu mina filimina badawtaka mihura chiteren gos echi tage goyagen ufedigen hingamunda echike emihum ebulani eme nukta ke emihum eskodo qabul kura echi echi tage ufedumuge kuriga hakate bare me kaunuga واقع ehakata ufeddi wakate ki ufedin je chenunga e ufedumuge feshumen e begen nuanek ebe jeusme qabul kore feshumen nuwa barakunga mi kaunu ufeddi fane algon men suala ki e hakate ufeddi fara e amelle ufeddi fawa hakate nu neves makhlume embe jam e ufeddi farata ki Allah subhanahu wa ta'ala ay wal awwalu ay kanangai feshumen neti isse odigem wa Allah subhanahu wa ta'ala kamgawa
kuri kawunu bayan kuri faden kawunu mi ufedi fawa chamaya kalgon men dim balala me nukta ki kawunu hingamu midani wara furiha manizam emiyunge bune kawuna gagada ka 1 billion aharo fawa kam 1 billion aharo gagada ka me kawunu ge umura fawa kam 1 billion aharo andaza emiyunge wallahu alam kawunu ge kiha digumine kai adi emiyunge bune kawuna ki fanawe daane chikam mes ori maddata ki halaku nimigen daane chikam semenga qabul kore lobe dissete ahunna waqtu algodam balama inga mi kawunu ge terege eta million eta billion samana eta bawar biya taritakai madikelamutakai gurahatakai bawar eta billion eche embere mun dairuga mi huriha echeves mi hingam medani waki tartibako e imme qabul kurai kawunu ge terege du kolleiba eche beenunta buhunnaka eche amel ikhtiyar ko tanta hunna ge no kam evves eche giden kode echeves giden bodu echeves mi kawunuga mi hingaw medani wara furiha matiwari barakunga ei emmen ittifaqu amassel suwalake kihinen heye mi masinga kawunuga nihora huriha echen eha bar eha furiha makum ehunnam mi taagu hore hingaw medani hama ekanima ekani heye suwalake balaattaane evves faratane algon menne benge evves echen eche balaattaane farate nedi taruti bakun evves echen nohingana ei waradaage buddhiyege ma bod waage dakkan jechen evves eche balaattaane farate nedi ma kode eche migole rashek gawle duisat nihumes no bedetti ekinutto muli ma singa me kawnuga wa huriya echen hunnanje ta ekete enekecha busunara kom eches barabar fatamun hingam qur'an allah bayan kurabade wa kullun fi falakin yasbahun kom eches echege falakuga fatamun dawrum ekete enekecha busunara hingam midam mida hingam dium deha goddeni allah ge produmantaka ilahuge ekkawante lawkana fihi malihatun illa allah la fasadata urtaka admuga allah fiwa em farate banama en ilahe banama edetam fasad veccha إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إيركم إله بس إله مفجج إذا هنگ جاي ولا على بعضهم على بعض أدين إله وأن إله ما شراكم فيه هم كونوا كمينغا باركي من نظامك مي إكوانت ماتيريوانت كردوانت ربك نظامك إلهك تدبير كروما بلهتهم كم ألقوا من بدي مسالكم ميك وسنجن algon mentere kumfar kadandor nikundaru gore meena mahegge meena dohegga iruketen ifana dukete ifan algon balala puna hada kurdane scientist algon emihunge ilmuga sebe minbar ekako emihunge ilmaki wara kudech ei algon men mi duniyega insanu midanna huriha ilme ekkofa echen eta million far gunapuriyas wama utitu min al-ilmi illa qalila ilmuge terem waram madu minbare menu itibamena deifanu e allah angol emihunna kinetto engeni meena dohe giruke deifana kame ei mi kawunu mi hingabunda furihama hama fali sikuntege minbarus echen hunnanje tanakun fila nudanekam ei tubare enone kinetto engeni meeni do giruhunnane mitaka bahundunane mitaka bismeke ne gen mona eko emunne bege mi kawunu mi hingabunda furihama nizama kiyama kitemme koda sikuntege minbarus fali sikuntege minbarus badalu mennuwane cheka hembejam enna badalutaka ek kuriyala mikam meeneche meeneta hunnane kam bonage algon men ei deneganna me hagiyete ki allah subhanahu wa taala kullu muntakamai matirwant lobe izzetere hunna waqtu allah subhanahu wa taala ge matiri wantaka algon men ee kawunu ge hagiyete ku deneganna iruga meedu duniyage insanu mikiya kawunu ge wahaka eta million eta billion ahartake gwaha dakkaruge ei furtama oduge eterega furtama oduge bigganda hamebes emihun mi fonwa ayyek emihun mi fonwa evves echen nuporadis maneke midakka huriya waage midekeveni furtama oduge ma dashuga furtama odu hameka nude adi kubadu devanodu kubadu timmanodu kubadu atanodu kubadu fassanodu
kubaado hawarodo kubaado hebbarodo kubaado ege mati wa kuri mihuriya urdu wa kuri qur'an bayan kuram mi zamanu ga ilmi gotu midaka ebbe swahake furtam oduge biggada hame besnude ma mikoluga dakka wa kemmi ebber ma tanawas tane kaunak ma bodutane kaunak Allah qur'an ga urdu wa bayan kuram mihun ilmi nude hisab embima kaunaki furihama nizamek dharuinga munda tanen ein deha goddeni mi kaunuge baladuwari paratet waakam mi kaunu balahattawa paratet waakam ei fesumenne issewadigen wa khaliq wanta Allah subhanahu wa taala em Quran ge ten ayatiga reduwa dawruma iruwara osuma hantaka hada tariya miwaru etabawar qudrati misaltaka begotu misna fikur kurma angawa ponembek insanak buddhi hinguma Allah kulduwantakam hegide kalangawani dakkawa kiyewe poten agumonna bawa lebbi lolo fenna poten e kalange dakkawa fani huriha dimaraka beliyes ila kulduwantakam visna fikurkur abay kit Quran ge ten ayatiga visna fikurkur abay ka faalwegem wa hakitege labba wa ka bayan kurab hamaya kuluba disfira hunna to are nukta ke agunmen balalaru eta million eta billion mad kilometer taritaka gos daawar algon misnala fi algon men buddhi fila daawar miya gusnafa miya detereges itanuga bodukama mi taketi ginakama insan engewa mi huriha taritaka huriha ira bima huriha etchen mi kaunuga eta million billion etchen huriruga insana dirihurumang ekashigemba tanek gotuga rasul bekalum funumwang ekashigemba tanek gotuga insana dirihurmu guriya wasilettakai huriya kame tanas koreva tanek gotuga eta billion penete gitere bing ikhtiyar korawani hama millen e swal kivinga to henta ge sewadan nedi bing amille buni heye ti huriya billion tariteke gitere huriya madikilam take gitere timanna wani misifatan huri mihakan en amille heye sifata kadeli nuni hikmevanta gadagiritiwanta khaliqwanta rabbaku khiyar kurabbihe bimuga esifata gon endanda swamenu ikeni getan tintanega waakenu ikeni eta million eta billion tantanega waakege tere binki vehye waki khas sifatake leifa khas koroni egowagen de bodiga ki vehye huriya je sifagan huri id Quran Allah subhanahu wa taala bayan kurapoe أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما उड़तका बिनतबी एकति गंडे कमुगे वणिको तिबंग इलाहो एतम फे कुरबा वकी कुरबी में कुरान बयान कुरब एम नुक्ता है कि खुम में चकब विस खास सिफा है का खास बट्टा बकाय खास सिफत के लब्वा प मेहुरी गदकीरी तिवंत हिकमे बंत अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें बेसेच कि अमिल्य मि सिफत लिविगे उफदियें ए बट्टा मुगे एंबरम दाची से नो में एन्नम bimak Allah subhanahu wa taala khas kora mere sifatake bimu ganedis mihar insan odohe mundani insan ulene tam kodagin ulene tale fenet ebbe ko mask aneka ganep derete ganep ganep dawlatakun eta million billion dollar kharadu kora mundani e gawmuttoga insanu magumatiga kaane board echchennati bikahalu go jeva tibba ulene tale jabum feneto Allah de rizqu alutakum ma'rum kuffa dawlatakun eta billion rupiya kharadu korabundani jabbuga insanu ulevene tane etto velumattaga e qawmutto gahulwari magumatiga kaane bon echchenneti nidawak kiwe ding adi kode enno algol menne nasib ekkanne game planet misaradu anek ehennam gos algol menne anguramuko anekka near game taka chadapunu me et planet ngas anek planet ka anguramuko gos itaage me dirule gut bing Allah subhanahu wa ta'ala nukta ki mi eta million billion tantanu ge terein hama ekani bimak misifata labwa khas kurwa behuri bing amille ka none ei bimuge khaliq wante ilahu hikma wante ilahu labwa sifata ki insana ka beenum bane huriya eche ebimuga labwa ware behunima e waren gasfalanu ge labwa e gasfalagu hedunima gahuga nikunna mewain insanaya faadawane sifatan labwa මේක දැනකච්ච ගුලිෆාමර ඉජ්තිමායි ගොළු මේ කීනතෝ දෙච්ච ගුළුවේනි සුවාලකී අලගොන් මෙන් ආදාග බහුරේකු විස්නානම ආෆරු අමිල්ලියන්ගේ බුනි තිමන්න
වාරේ පෙම්බෙ හුනේමා තිමන්න ගමි ගස් හෙදිගේ එකහුන් අලා මේවාගා තිමන්න ඉන්සාන මෙවැනි විටමින දේන මේ ලුඹෝ අමිල්ලෙන් හේ නිම්මි ඒනා දේනි මෙවැනි ෆෑදා එකේ මීන මේවායන් අමිල්ලෙන් හේ නිම්මි තිමන්න ගාගලානේ හිතරහේ කලේගාලානි ෆොනිරහේ මිකීනතෝ එක තැනකෙච්චා ගුලි ලාමෙහිගේ මෙව ඉස්තිමායේ ගුළුම් දේහ කොද්දෙනි මිහුරිහා කම හිංගවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උඩුම් වාරේ වෙස්සවනි දිව බෙහුනීමා ඔක් පලාගෙන් හෙදෙනි අල්ලාහ් නබ්බා ෆොනි ආලගොණ මෙන් එත් තනෙග්ගා ජෙහි ජෙහිගෙන් ලුඹෝ ඉන්දීමා ලුඹෝ ඵලනි මිරුස් ඉන්දීමා මිරුස් ඵලනි ලුඹෝගා ෆොනිරා අන හුයිරා මිරුස්ගා කුලිරා මිරුගා කුලිරා අනකිච්චිගා ෆොනිරා අනකිච්චිගා හිතිරා hama e bimegga e feded devigen hedi bodo mundani mi hama etekedi amille hada apra nizam tan he suwale mi ma bodu iston algon men je wa kesnu warsa genge wa kemme mi huriha kame insana badalo munda gota mi phawno ka mi munda huriha kame ei amillen hingana kantette ken insanu ge dna medu insanu dna ta ar kofani kinetto insana ge ingiri kuriga labwa fa mira यार में इंग्लिश के मेर फिंगरप्रिंट कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरागे बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना तिबंगिला कुळदुम वंते इंसान इंगिरितो कोळुत अनु जमा करम बस इल्मर विदाळवनी इंसानुगे गुणवंतवगे तेरे इंसान देवनपार उफद्दवानकम इंकार कुरि मी हुन्न अलुम फनावदी मफोगा देवनपार इंसान उफद्दवानक इंकार कुरि मी रद्दु देव्वा इंसान एक्कुरंगा तिबंग इलाहु इंगिरितो कोळुतब्बस एक्कुरंगं कोळुदुमंते वैकुरम मी इंगिरितो कोळुतोगा खासकमे भागव देवकोते कित बिलियन इंसान दुनिया आसदारुगा किहिनेतो इंसान अमिल्ले एगेनि अनेकका वत्तरनु इंगिरि कोळ कुरागे निकुन्न अस्लकी एच्चक वेच्चे नुगुर कोपी गोत होरन दत्तो अलगොන මෑම්බෆාන වත්තරු එහෙන්න මෙස් එද්දස් ඉන්සානෙක්ගේ මේ කුරහුන් දිමලනුවේ එව්වත්තරු ආච්චිය එව්වත්තරු DNA එව්වත්තරු වකි තෆාතු ආච්චිය තෆාතුවේ ඉන්සානා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බලහට්ටවා බෙලෙට්ටුම් ඛාලිකුන්ත හික්මවන්ත ඉලාහගේ බෙලෙට්ටුම් මියන් ඊමාන්නවා මියකු ඒනවනි ඉතරෙම්බස් ખરાබව ඒනවනි බේරුම්බස් ખરાබව එම් වෙගෙන් අගමන ෆෙන්නාන කලක වඩිගෙන් වාකන් ගබෝ නොකරා මියුම් ආම්මුක එමියුම් දක්කාන වාහකයේ රුලියාසිගෙන් එච්චීකෝ ei kivegen to timage nafsuga ko timammen qabul kor aqida meduga bas hinga wajomenet rahat allati e nafsuwani fitrata khilafu ga sabu e nafsuwani etere biigi kuni halako fa ege asar beer poshunge fenne nemihum beenum wani komme sifega insanun emihunna samalukan diru insanuge samaluke emihum hodagat e mi fikura gos pahun tawba fa ti emihum bune එමියුන්ගේ බේනුමකී හඩිච්චි කියාගේ ඉච්චි ගෝයාගේ මිස්තකුන්ගේ සමානකම් හොද මේන මේක මෙහෙන් කියා බේන මේක ගෙන් කියා මිගතුන් කිරියාවස් මියෝගේ එම්මේක අලාලාෆියම් දෙම් වරන් හිංගමජේ හොදු අවගොන් බෙලින් වීඩියෝ එක කුරීග එතිස්තු හොදු කුර මියේ පහොන් ළඟලවෙකින් එන වාහද කිබුනි වර හිංගමජේ කවකේ මියේ පුතුම් මෙන අලාලාෆි මානේකී මියෝනි බයක මීනහෙක බෝලේ වේනි මියේකී මීන කාල මියේ කියාගේ ඒනේ එච්චි ගෝයස් ඒන ඔලේකන් අලගොමන්න බෙංගේකන් ඒනයන් අලගොන්නගේ සමානකම් ආසික ඉගිජ්ජම් එදෙ මරපොඩින් වජෝ අනෙක්ක දුරාලා රාවයාගෙන් වකි ખાસ ශියාරතකේ වකි හේස්ටගෙන් හදාගෙන් කොම්ම දෝකස් මෙල් දක්ක මිවාහ නිකොත රේවිගෙන් හිංගා හරකාත අබදු එමිහුල නෙකමෙක් අබදුස් කොම්මස්කා රද්ද දෙවේත කොම්මස්කා වාහගෙන් දක්කේ කියලා හිතුගා ඔන්න හුස්කම් හිතුන් එතරෙන් ඔන්න මේ එකහෙරිකම අඳිරිකන් ඒගෙන් නුසී සීදා අසර එබෙන්න කුරාත් ඒ සලාම නුවේගේ මෙව අබදු මේ ඔලමුන්ද අලගොන් බලමයන්ගා එහෙ මිසාලක වර කුරින් දෙකේ මේවාග වාහ ඒ අලගොන් මේ කායිචි මෙහරෙන්ගා අලගොන් මෙන් කේම දෙන් වායිචි වාකස් දක් කායිචි මිසාල හොරි කේම දෙන් නිකුන්නච්චි මිසෝරි මිසාල इंसाना केम देंग इंसाना अदि हिन जनवार तक मुगाविस गहे के फते एक कुलया एक रहाया में हुरिया अच्छे एक गोदा का बत्तर का हुन फते गेरी बकरी जमल केमा इफेक्ट का निकुन निकिरु एनो तो फैक्ट केमा हम इफेक्ट का गेरी बकरी जमल आहारन मिनरदे निकिरु इंसाना फायदावा
ಮಾಮುಯ್ ಕುಳಂದೂರು ಎಫೆಕ್ಕೇಮಾ ಏ ನಿಕುನ್ನನಿ ಮಾಮುಯ್ ಫುನಿ ಮಾಮುಯ್ ಹಮ ಎಗಚ್ಚೆ ಮಿ ಫೆಂ ಹಮ ಎಚ್ಚೆ ಮಿ ಕಣಿ ಹಮ ಯಾಯಕುಗ ಫನ್ಯೆ ಕುಡಕೊಡ ಫನ್ಯೆಂ ಎಫೆಕ್ಕೇಮಾ ಏಂ ಮಿ ಬೇರುವನಿ algon menna firiherunde beenu kuru madaya pa fera ungat bawate fashuy fera fashuy mi fanyegge fukolo nikona walaku adaichi fashuwa e fani kema emmi beeru kurani fashuy hama efemmikal hama e kule gahunna e raha illa e bawate ge fatek kema ekadin kiru mini kunnani anekadin maamu mini kunnani anekadin mini kunnani fashuy हम एहम में फुल्ला इफेक्ट केमा एम मिनी कुन्ननी गोम कस्तूरी इफेक्ट क्या है विवेदनी गोम कस्तूरी सवाल के हम मीची अमिल्यं है ये इतने का मिहा वर्गद निजाम तक लागे मोड़े माम कुलंदुरु अमिल्यं है ये सोर में इतने के यहाँ बोर्ड फैक्ट्री हैं अदागी यहाँ अमीर क्यों मैं इंसान है मीर बुई में शिफा है को तो लेर देनी ಗೆರಿಬಕರ್ ಜಮಲ್ ಎಸರ್ ಬಂಗ ಅಮಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನಿಮ್ಮೆ ಕಿವಣ್ಣ ಮೆನ್ ನೆರೇನಿ ಹವ ಹಿರೇ ನಿಫೆಕ್ಕಾಂ ಹಲೆ ನೆ ಮಾಮುಯ್ ನೋ ಎಹೆನ್ನು ಹಿಕ್ಮೆ ಬಂತ ಗದ ಕೀರಿತಿ ಬಂತ ಮತೆರಿ ಬಂತ ಇಲಾಹೆಗೆ ತದ್ಬೀರುಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೀ ಮಿಸಾಲಕ ಬಿಸ್ನಾಲಿಸ್ ವರ ಫಸ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಮಾಬೊಡು ಮುಕದ್ದಿಮಾತಕೆ ಮಾಬೊಡು ಫಲ್ಸಫಾ ದಕ್ಕಂಜೆ ಮಸ್ಸಲೆ ನೋ ಖಾಲಿಕ್ ವಂತ ಇಲಾಹಕು ಒಡಿಗೆ ವಾಕಮುಗೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಗ ಫಿತ್ರುತವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲಬ್ಬಾ ಪಾಚ್ एदु अलगोन देखि मितांग बोटेगे कुरी फुरलो नुवेट्टिगे तिरिनुवेगे नुजिस्सी कोलुवा एमी होन्ना एमी गाइलातंग एहसास को फवान कलक वडे वाकमुगे एहसास एई कलक वडे वाकमु फितर एहसास करे वगु फितरत एमी हुंगे एव्वेस विष्णु में नोन्नान मिहेक गुलाक मिहेक रेदे एमी हुंगे हित्तका अत्त उफुलिफावनी एमी हुंगे रब्बा दिमाल हुस्सफावनी दुनियेगे ಹುರಿಹ ಮಾದ್ದಿ ಫರಾತ್ ಕೆಮೆ ಮುಸ್ವಾನೆ ಮೆ ಗುಳಿಫಾವನೆ ಆಮೆ ಕೆನಿ ಖಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಇಲಾಹ ಏಗ ಹೆಯೋ ಕಲಕು ಒಡಿಗೆ ವಾಕವ ಗಬು ನುಕುರಾ ಮಿಯ ಗೆನಸ್ ಏನಗೆ ಹಿಬ್ಬಸ್ ಗುಳಿಫಾವನಿ ಮಾತೆರಿವಂತ ಬಾರುವರಿ ಗದ ಕೀರಿತಿವಂತ ಫರಾತಕು ಇನ್ಸಾನ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊ ಇನ್ಸಾನ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರುಗ ಅಕೀದೆ ಏಯಿ ಫಿತ್ರತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲಬ್ಬಾ ಫವಾ ಖಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಫರಾತಕ ಈಮಾ ಗುಮ್ಗೆ ಅಕೀದೆ मैं सब मेरे फिलहाल कुरकोल्लानी रात कुरबिया माद मारे मगरन माद फोग फिलहाल बाकिया गलम कुरियदान हदा सुब्हानक अल्लाह बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।